U kamenu voda, u vodi snaga, iz snage svetlost. Uzeti iz kanjona Vučjanke, a ipak ne narušavajući njen sklad i lepotu. Čovekovom rukom i umom još s početka prošloga veka. Razvitak i bogatstvo nekog grada, uspeh jednog naroda, progres celog ljudskog roda, sve to određuje raspoloživa energija. Reči su Nikole Tesle iz 1897. godine. Samo 5 godina kasnije leskovački prvaci na čelu sa profesorom velike škole Đorđem Stanojevićem, organizovani u Leskovačko električno društvo, počinju aktivnosti za elektrifikaciju svoje varoši, koristeći snagu vodopada plahovite Vučjanke. Sve je počelo ovde gore, podno Kukavice, u raskošnom, veličanstvenom, pomalo divljem okruženju, odvajanjem snage reke kroz korito, koji će se samo kilometar dalje pretvoriti u energiju za osvetljavanje domova i pokretanje mašina. Na levoj obali Vučjanke, naslonjen na stene, nikao je tada i ovaj biser. Stoletna lepotica, pomalo ulepšana za svoj rođendan, uglavnom je zadržala svoj prvobitni izgled. I spolja i unutra, gde su još uvek generatori marke Siemens iz 1903. koji su u to vreme predstavljali najmoderniju opremu za proizvodnju električne energije, vrednu tadašnjih 152.700 dinara u zlatu. Tako je te davne 1903. sijalica posle Beograda i Užica zasijala i u Leskovcu. Jedna od najstarijih hidroelektrana u Srbiji, jedina koja se nikada nije odmarala, a opet se nije umorila. Nenametljivo i dalje radno, polako ulazi u drugi vek svoga trajanja, u sklopu elektroenergetskog sistema Srbije, sa nemalim doprinosom od oko 6 MWh električne energije godišnje. Za stoletna pleća mora se priznati i previše.